I veliki pozdrav burazeri, prije samog početka klipa želim da se zahvalim što podržavate mene i ovaj kanal. Hej, to sam ja Kanek i dobrodošli na novu epizodu na našem kanalu i veliki pozdrav za cijeli Balkan Alert Crew. Jeste li mi dobro zlikovci moji? A Lux izbacio video u kojem je pokazao screenshot za koji navodno tvrdi da se radi o jednom od roditelja Enla Rush, pa ajde da pogledamo što mu je poručio. Ulazim ja, kad piše ovo, sad ne mogu da vidim, ali imate vi ovdje screenshot, uglavnom kao moja ćerka razmišlja o samoubistvu, vidjet ćeš ga. Vidimo se na sudu. Izvodite kontekst. Ja ću biti tužen, ili možda prebijen, ili možda ubiven od strane oca Enla Rush. A da li ste se, veliki gospodine, zapitali kako je bilo roditeljima djece čiju je vaša kćerka proziva? Nakon ovog videa Lux je izbacio i rant u kojem je pokazao neke slike razgovora između Enla Rush i njega tokom BTF-a u Sarajevu, te neke glasovne poruke u kome se očito čuje to da Enla Rush prijeti Luxu da ukoliko ikad bude kročio u Srbiju da će biti isprebijan, pa da poslušamo. Temi, ako ti tako brzo mijenjaš mišljenje o tome. Mnogi ste pisali kao, Lux, to je fake mail možda. I ja sam stvarno bio pomislio prije tog klipa da je to fake mail, ali ne. Enla Rush nam je potvrdila to sinoć sa prijetećom porukom, pa ajde da poslušamo. Alo bre, pičko mala, ajde snimaj video, snimaj, vidjet ćeš ti kad dođeš u Beograd. A kad tad ćeš doći? Ne moram ja da dođem na Balkan Tube Fest, boli me bre dupe. Naći ću te negde van i zlomit ćemo te svi ko pičku odvratno, dođi ajde. Ma kroči u Srbiju samo pa ćeš da vidiš. Ne, eto ne smijem doći u Beograd, bojim te se. Bojim se tebe što si prozivala invalide i govorila im da se ubiju. Bojiš se ti da će nečiji brat, sestra, ljudi koje si ti prozivala tebe sresti. Bojiš se ti toga? Priča mala, ja laže za BTF. Ajde vidimo jednu poruku, ajde vidimo drugu poruku. Mene sad zanima, ljudi, ko ovdje laže? A Tomislav Zovko je izbacio par instastorija na temu čata između Vanimija i Enla Rush. Ko nije ispratio o čemu se radi može pogledati na mom prethodnom klipu. Znate vi koliko zahtjeva vremena da ti fejkuješ cijeli chat, da fejkuješ glasovne, znači bolest, to je jednostavno bolest za mene, mislim, koliko vremena treba za to, stari moj, what the fuck. Gledajte, ja se ne bih želio da se miješam u te neke drame, ali samo se zapitajte ko tu koga jebe, ko tu koga laže. Cura je lijepla na Vanimiju tijekom Balkan Tube Fest u Sarajevu, nije ga pustila na miru dok je rekao odjebi curu, razumiješ? Tako da ono, mislim ono curica mala kuži, 17 godina, nešto se baca tamo na Kim Kardashian, glumi nešto ono cash money rules, gledam se ono koji ti kurac, uzme nargilu, još se nismo dopustili nego uzela samo ruke svoje, na kraju ono ležala po podu, se rušila, bacala, jebote, mislim ono. A jedna curica od 17 godina bi se trebale ponašati kao curica, kužiti, ne neke izjave od sebe davati kao puši mi kitu, razumiješ, mislim, what the fuck, ono, to je tako ružno, to je stvarno za jednu, jer znaš, to su ipak teške riječi, razumiješ, to su teške riječi, jer dogodi se, kad tad će doći neka anakonda, a kad te uhvati nema spasa, čuvaj se. A povodom drame imaju nešto da kaže i bivši drogirani Pingvin, da nas već gvimpi, pa da i njega poslušamo. Ovako, dragi youtuberi koji ste trenutno u drami, pošto sam sa svima dobar, sad ću vam reći nešto iz dobre namere, ali malo brutalno. Ispadate retardi sada, prestanite sa tim što radite. Bukvalno je svaka strana u ovoj drami sada zaboravila potpuno sopstveni kontent, znači, ok, ljudima je možda sada to zanimljivo, ali nakon nekog vremena će zaista početi da im nedostaju njihov stari Dex, njihova stara Enla Rush, znači nemojte to da radite. Vi youtuberi u drami koji se sada prepucavate klipovima, ajde recite, koji vam je krajnji cilj ove drame? Koji vam je krajnji cilj? Nema ga. Bar ga više nema cilja. Znači, drama je potpuno besmislena sada. Ovo razminjivanje klipova može da traju beskonačno, znači ajde, samo jednom za svak da se složite, da se ne složete, oterite jedne druge u kurac i vratite se svom kontentu.
On je također na jednom od svojih Insta storija objavio i to da će snimati video sa Enlarash. A na Hrani mozak je također imao nešto da kaže, pa je izbacio Insta storiju uz poruku koliko su jadni youtuberi koji iznose najgore stvari iz nečije privatnosti zbog par hiljada pregleda. A Davor Gerbus je također imao nešto da kaže povodom drame, pa je tako izbacio storiju u kojem je pisalo: tužno je kako svi vole srati, izazivati, govoriti kako će ubiti nekoga, pretući im rodbinu pa njih, a kada se ta osoba odluči sama ubiti, niko nije kriv ni za šta i svi dižete ruke od toga, primitivci. A neki youtuber je izbacio sliku sa BTF-a iz 2016. godine uz opis: ovo je prava balkanska YouTube scena, ove ljude cijenim i poštujem. Zašto? Zato što nam je tad bilo najbitnije da se družimo i uživamo, a danas imamo zvijezde u fazonu ja sam bog YouTubea, ja imam više sabova, ja imam preglede, nemate vi ništa. Davor Gerbus je podržao sliku Mirze, pa ga je čak objavio i na svoj Insta storiju uz poruku: sve je rekao. Te BTF 2016 je bio zadnji dobar BalkanTube Fest, pa vi pričajte šta hoćete, svi koji ste bili znate to. Ostavite sve iza sebe, brojeve, sponzore, titule i sjetite se da smo tada još bili balkanska YouTube zajednica i da smo dolazili tamo družiti se, upoznavati pratitelje i širiti dobru riječ o našem hobiju. Sve što je došlo nakon toga upropastilo je našu scenu. Vavana je podržala obojicu, pa je repostala njihove objave na svom Insta storiju uz poruku: da ljudi da. Na sve ovo Lux je imao odgovor, pa i on izbacio Insta storiju u kojem je napisao: ovi youtuberi što pričaju kako je scena bila bolja kad su oni počinjali, niko vam nije kriv što ste propali. Da bi nedugo nakon toga Mirza objavio par Insta storija upućenih Luxu, pa da pogledamo. Obožavam kad mi se retardi pronađu u storiju, pa onda pokušavaju biti pametni. Okej, mi smo propali youtuberi, vi ste zvijezde, uživajte u zvijezdama jer ko visoko leti, nisko pada. Imate primjer jedne djevojke na sceni. Znate što je fazno ljudi? Krenem ja sad da snimim klip, uzmem ja kameru i sve to i sjetim se, propao sam. Jebika. Ovo su mi sponzori poslali zato što sam propao, brate. Sam zbog toga su mi poslali, znači ja ću ovo sad baciti. I Sim je imao nešto da kaže, pa je on izbacio Insta storiju uz poruku: šta glume bre ovi youtuberi koji imaju preglede samo na dramama. Također je Jasmina Stambolić imala da kaže par riječi što se tiče trenutačnih drama na našoj sceni. Ok. Vi znate da sam ja tip osobe koja kaže uvijek kako misli i na YouTube i ovdje bilo gdje i da se nikad ne petljam u drame, ali ovo moram da kažem i iako ću dobiti hate, ali I don't care, ok? Došla sam kući iz škole, pregledala svu seriju ili sve serije koje sam imala da pregledam, otvorim fucking YouTube i jedino što vidim su vaše fucking drame. Da li ste vi ljudi, toliko je žalosno da videi poput vaših imaju više pregleda nego videi nekih kreativnijih ljudi. Kad mene neko pita zašto Jasmina ne snimaš više, kako ću jednostavno, toliko sam izrevoltirana kao sam na primjer bila 100 puta do sada. I da se pomislim svaki put da želim da ugasnim svoj YouTube kanal, zašto zbog ljudi kao vas, zato jednostavno ne želim da snimam na ovoj YouTube sceni jer je toliko negativne energije na ovoj YouTube sceni, da prijetite jedni drugima, da ne dolazite, da prijetite da ne smije doći na BalkanTube Fest, ovo ono, užas, toliko negativne energije, prestanite molim vas, užas. A 8 Rasta 9 se obratio youtuberima kojima smetaju drame gdje je rekao: prankovi, vlogovi, skečevi, challenge, pa čak i drama, sve je to content, možda malo loši, ali ljudi to vole gledat. Molim vas ne serite, nek se ljudi svađaju, svi to volimo gledat, a seremo po tome. Uživajte i gledajte. I to bi bilo to za danas, a vi mi ostanite vedri do sljedećeg klipa i mir na ulicama burazeri.